December thatop sang ni somni le panga khan New York khopui United Nations General Assembly Hall a thutluk na pui tak pakhat siamania ram somriat chuang zetin thil pakhata o an porwala chu thil chu Israel dem na ni he resolution he thutluk na hian Israel chu thil pakhata apua chu West Bank ani lo le Juda le Samari ram hi dan puitlinga pong lovin atakin aram chunga aseng lut to ani ti in de facto annexation antia khovel mita chuan Israel chu ram latu dan bo chetu le chu mang ani he thil hi news satli ani lo hei hi Middle East boina satli an heklo hemi phena hian thil thuk tak in phumom ani imitha han suang to la tlang pong deuh vaivut ukhar mai olive kung hring hmul in abo lungphek remsa in hlui to tak tak he mun hi Jordan lui atanga chimlam le marlam tlang dung ani khovel chuan West Bank tin na kawa Palestinian te chuan anram an chen tura an ngai ma se Israel tele Bible share tu te chuan mingdangin an kauthung Juda le Samari ngai to chiang te ramzim te Mizoram district pakhatiat lektur ma se helai mun hi khovela mun paimo tak ani tlat loisi engwangin nge ram samre chuangin helai mun tereu te chu tura Israel an beiron luai engwangin nge Israel hian khovelin adem don ti hrengreng chungpo in he mun hi kata ani ati tlat media te chuan ramlak antia activist te chuan nam in thliarna anti ma se thil pakhat an soitel ngai lo hei hi ramlak ani lo hei hi ramlak kirtumna ani zok news channel ten an soilan du lo le UN hall chunga po an soirik ngam lo thil kan lu chil don ani kumsang tam takkal ta a thutiam atanga kumsang khat zakwa samruk pasare indonarap thlak takte tichuan voinia mun thiang hlim le aral muang lo in kara kan cheng don ani kaming chu ausiama ania hei hi Juda le Samari ram khovel demna le thutak in kar ani tuna chuan hunkal towa ikir wangang u news channel te UN building tele politician thu au cho puita chu atam hle maya chu wangin kumsang level kalta kan kirang helai ram tlang pong le phaizol in kara hian putar pakhat pon in zara aberam te ne nawak koloma chu putar chu Abraham ani Abrahaman afapa isaka ahlan don khan Tel Aviv a ahlan lo West Bank kanti muriatlanga ani ahlan ni jokapan amumanga van kailo na mu khan New York ani lo Bethel pathianin ania tuna hian West Bank chunga awmani lal Davida lala annem nge masak na berkha Jerusalem ani lo Hebron ani chu West Bank chunga bok heti taka Bible le Juda te chanchin ne na in zom tlat an thla tu bul ni si hi engwanga West Bank tia hriat lar ni ta nge kumsang khat zakwa somli pariat Israel in zalen na apon rol khan an che vela arab panga te chuan noi chimit turin an ron be nga la chuti hunlai chuan Jordan sipaiten helai mun Juda le Samari mun hi an ron runa an obbetta ani Jordan lui chimlama aum awangin Jordan sarkar chuan West Bank ti in mingthar an vota a chu khovelin voin thleng a kan man tak hi ani aumzia chu West Bank ti thumal hi kumsari vel leka upa ania Juda le Samari ero kumsang thum chuang ani to thung kumsom pako chung zet kumsang khat zakwa somli poret atanga sangkhat zakwa somruk pasari khachu helai hmuna hian Juda te tlo po phal ani lo Hebrona an thla tu te thlan Makpela te Jerusalem hluita chu hlatak atangin an thlir vong thin an ramania ma se an ram ani lo
hmelma in aop thlat si June ninga kumsang khajko samruk pasari zingdar sari le minute somli panga ai gupta Syria le Jordan ten Israel noi chimit turin an ron thok le ta Israel chun achet khal angai 6-day war niruk indona a in tran ta niruk chung lakin khovel makti khopin Israel chun amel mate ane a Sinai thaler Golan Heights le apoi mo ber Jordan kota West Bank Judah le Samari chu alalet le ta a khovel chuan hei hi ramlak op be anti ma se Israel sipaite le mepuite tan chuan hei hi ramlak satli anilo kumsang tam tak nuwa mani in luma kirle an nizok indona area vaifut khuwa kianga Judah mepuite chuan an thla tu te sul nu Hebron te Silo te Bethel te chu an rap le ta chuta chuan zona lian tak alo kan kalsen le meidonem nge he muna hian kan in beng bel zokang an kalsan theilawani an chanchin le an pathian omna mun ani tlat ti chuan tlemte te in pon in an zara an huwa in an sa a grep huan an siama tuna settlement kan ti khovelin adem em te hi chutiang wang chun alo piang tran ta ani anni tan chuan dan bo chiatna ani lo in sak ani ma se he kirle na hian khovel atilom lo ram somret chungin andem na san bul pui ber chu he thole na hiani Judah te an lo kira a in beng bel ngat tiala chu chuan boina thar le in beina rap thlak zok a hring chuak don tlatani Jerusalem atangin basa ichunga Judah tlang lampanin atlan chuaka kongkol atam hle kongsira chuan olifon a hring hmul a khua atlar thuta thok le khata lunglian puin bas dar thalang an ron vom ke chuaya hei hi accident tani lo hei hi Judah le Samaria ni tinnun phungani khovelin Israel chu mang ti inadema ma se Israel ta na he mun poi mozia hi mep mulo chuan ihra thiam ngai lawang mithlate Samari tlang sang lai beraidinga chaklama Jordan phai rom i muwa thlang lami hoya makti in ika hau mayang Tel Aviv khopui eng phetuar le Mediterranean tuipui polru iso iban phak maya omangina lang Judah le Samari hi Israel kota aom lo chuan Israel ram hi alai hola mel kwa chau azawaniya mel kwa chau khalai hmuna khan Israel me puite za a somsari an chengani melma in hetlang hi changse rocket pakhat thlothlak nan second sompo angai lowang chu Israelin a hlau ber security nightmare an ti chuani heiwang hian Israel chuan security fence daidan na siama checkpoint asiam bok Palestinian te tan chuan nin le hne takani nitin nakal tura check up paltlang zi angaya ma se Israel tan chuan nun na le thina inkara ni thung kumsang ni chawa second intifada ti lai khan helai hmuna tang hian suicide bomber teron chuakin Jerusalem le Tel Aviv a bus le restaurant anron tipok thin mi sangtam takan thia kha thilra phlak tak kha thlengnun le turin Israel chona phalto lawani ti chuan tuna UN in aboi pui ber de facto annexation chu alo piang ta engea omzia de facto ti chu dan ani emo dan ani lo emo ataka thleng ti nani Judah le Samaria hian Judah maktadoi chan ve chuang an cheng to a anni chuan Israel dan an hmanga tui kolphetha internet le damdoin thaber ber an nei ani UN le ram somret chung te chuan hei hi andem ema Israel hian he mun hi atanei atuma Palestinian te tan ram omna tur mun om to lo anti ma se thil pakhat he mun hi ramlak nge ram inchu Israel chuan kumsang khajako somni a Sen Remo conference thutluk na kha ala vongdung renga khovel dan international law masaber chuan Judah le Samari ram hi Judah te in bengbel na turani tina lo pong to
Chudan chu tuma in an la sut lo chu wangin Israel chuan kan ram khovelin a thei ngil tak kan lua le mei ani ati ma se khovel adang lam to tuna chuan security le Bible history ain politics achak zok ram somrew chuangin Israel andem na chan hi dan wang ani lo Israel chu apartheid state nam thliar ram anga chu an tum wang zok ani hein beina hian Israel chu khovela atibal tlat dona thian tha anei chunte po in an hnung chon tran ta khovel chu adang lam ta mana chuan Israel hi Davida ania a hmel ma te chu Goliath ha an ni ti in khovelin atan thina ni kha ma se tuna chuan thli a thot dan adang ta tuna chuan Israel chu Goliath ha nia an ngai to a New York London Paris le khovel khopui le na te chuan Israel dem na au thom aring tual tuala chu au thom chuan United Nations hall ro pi tak athleng chhota imi thla a handa te United Nations General Assembly hall a khani thu ve ani vote thlak a huna screen lian pui maya chuan rong hring le rong sen yes le no aron de zuta result alo chuak ta ram somriat chuangin Israel in West Bank anrama senglu antum chu andemani apoi ber chu Israel melma te chu anilo Israel thian tha Europe ram tele ram dang tam tak po in ngoi an chuwa a thedin andem bok hei hi diplomatic tsunami tuilian ani Israel chu maltlat turin nor anita a khovel chuan Juda le Samari rama ain beng bel hi kan pomlo dan kalani anti ma se hei hi le khaphe ka thuziak mai anilo atakin Israel me puite angong tran ta Europe dorlian tak taka chuan Juda le Samari thil siam grape tuite chudi te olive riak te chu an pai chuak trana lebel an bela hei hi ramlak mang siamani leisu ti in boycott divestment sanction movement aron lang chhoutran ani Juda lo nei tu Samari tlanga nathok te chuan an thar chhote chu hral na tur an mulo trep thin Israel chu amal tlatta khovel hian thil pakhat chi an mu chu aram lak dan hi ani an mulo ero chu kumsang tam tak chanchin te chung ko himna te le an pathian thutiam te ani Bible numbers bungsom ni pathum chang ko a kan muwa lungpui chung atang te in an ni chu ka hmusia tlang atang te in an ni chu ka hmuwa ngai te nam sang dei an ni nam dang zinga tel lo turan ni ma se ngai thatu du tak Israel hi nam dang ang an ni lo khovelin anung chona andem ron lui hian Israel chu an zam ngai lo achan chu an hun kal to atang hian maltlat hi azirtlat to ani Juda le Samari tlanga chengte chuan heti hian an ngai to a khovelin mindem ma se pui kan tilo kan fate an himna turani phot chuan nam musit om takni po kan huamani anti antan chuan khovel lomna ain nunna pui mozoka khovelin kut an ben ain thlatu teram alhuzok dem nakara po Israel chuan in asa sunjom zela pon in atangin lung in atangin khopui lena kanram ania kan kalsan don loti hi an chan na ani ma se zona la om khovel dem na le in be nakara hian engtin nge he thon thu hi topang be se na lo mem hei hi pathian ram ro chu ani theyangem United Nations hall chunga beng ching aria khovel dem na au thom thli in a chem kianga tuna chuan Juda tlang rama kan kir le ta ente Samari tlanga grep huan so mana ram ro le tui nei lo ni thin kha tuna chuan a hring dup towa olive kungzar awai nuanga no pangte man lai lunghlui tak tak kara an tlan kola khovelin dan bo chetu ti na kawa ma se helai muna chengte hian thil pakhat chi an ria pathianin min hroi kirti hiani politics kan kalsana history kan kalsana tuna chuan thil poimo ber thlaraw lam thil kan thlirang Christian te tan engwangin nge West Bank ani lo le Juda le Samari hi apoimo em i Bible keula amusa bungkwa
chang sompali le sompanga khan engtin nge asoi tin kami Israel te chu sel atak ka hroi kir le anga khoram te chu an siam le anga an luang tin grep huan te an siam anga awain chu an inang huan te po an siam anga ara chu an eyang tin an rama an mani ka phun anga an hne na kapek an ram ata chu po cho in anom le to lowang lalpa I pathian chun ati ti kan hmuwa ngai thatu hei hi thon thu pho chop ani lo amusa khan kumsang ni zanga liam ta a asoi kha vuin ni hian kan mit hmuwa athleng me kani khovel ram somriatin demma se pathian thu tiam ading changjok pathian thu chuan phoin anom le to lowang ati UN resolution in chuak ra u tima se pathianin in omhlen to ang ati tlatani tu thunge laljok keini mizote Christian te tan enge atang kaina West Bank boina hi ram in chuna satle anilo hei hi pathian rin omzi entirna anizok judate kumsang ni chung khovel mun tinadar ti boral tuma beitok miten anga chhuwa chutiang namchu anmani ram ngeya an Bible mun ngeya hroi kir le theitu chu pathian ani chuan nangle kei pathian ring tu te chunga hin avarin omdon em juda le samari hi ramlak mun ani lova hei hi thutiam mun ani zok khovelin an dema media in an beya ma se thutak chu helaya Israel te an din chung chu pathian ala nung ti na ni chu wangin unau du tak news na Israel dem na thu ishet huna lungai su khadem na kha thutak nem nge na mei zo kani Davidan sam za somni pani a min changin Jerusalem tan thlamon na idilang u West Bank ni lovin Juda le Samari ramlak ni lovin mani ram ngei boina ni lovin thutiam fam kimna he channel hi ilo hlok pe ni chuan min lo subscribe ve ngei la like le hype kha ilo pe bok don nia kalome